Wafika wena izinto abazigezanga isenzeka
Sibinga wena uNkulunkulu wethu onamandla egameni likaKristu Jesu kususa ubumnyama kuvela ukukhanya engani baba wathambweni ungakhuluma izwi lakho ensimini elithile wathi makube khona ukukhanya izwi lakho baba wathambweni yebo ukukhanya lakho. Siyabonga baba ulalelwa impelo yonke yakuthobela ulalelwa impelo baba wathambweni ithoba kuwe kodwa abantu obathanile uNkulunkulu wethu bayahluleka ukukuthobela. Sisize baba wathambweni sisize baba wethu onamandla sithobele kanye nezwi lakho sithobe kuwe sithobele nezwi lakho sithobe kuwe sithobele nezwi lakho sithobe kuwe sithobele nezwi lakho. Siyabonga baba wazwa kuhle wathembeka natabhamu wathembeka uNkulunkulu wethu wathembeka baba wathembeka wathembeka noma sisehluleka baba ukuthembeka kuwe kodwa wathembeka. Siyabonga baba ukuthi izinto eziboshiwe zizoqhaqheka. Siyabonga baba ukuthi ababoshiwe bazokhululwa. Siyabonga baba ukuthi abathunjiweyo bazotetela. Siyabonga baba siyabonga baba akukho menzeki kuwe akukho menzeki kuwe noma menzeka ebantwini menzeka kuwe. Lord is Jesus. Oh yes Lord. Oh Jesus. Moya weqiniso moya kaNkulunkulu Jehova bayiphelezimo uNkulunkulu ofohla njengamanzi ey'theni zethu fohla nakule ndawo baba wethu onamandla vula indlela kahlongazini la indlela ingekho khona vula indlela vula indlela vula indlela ngikhona vula indlela ngikuye engikuye vula indlela vula indlela vula indlela la ingekho khona Jesus.